Prisluhnemo video sporočilo svetega očeta Frančiška med srečanjem na Papeški lateranski univerzi o globalnem dogovoru o vzgoji. Cari fratelli e sorelle, quando vi ho invitato a iniziare questo cammino di preparazione, partecipazione e progettazione. Dragi bratje in sestre, ko sem vas povabil, da začnete to pot priprave, sodelovanja in načrtovanja globalnega dogovora o vzgoji, si nismo nikakor mogli predstavljati, v kakšni situaciji se bo razvil. Covid je pospešil in povečal številne nujne primere in težke razmere, s katerimi smo se srečali, in razkril številne druge. Alle difficoltà sanitarie hanno fatto seguito quelle economiche e sociali. Zdravstvenim težavam so sledile gospodarske in socialne. Izobraževalni sistemi po vsem svetu so trpeli zaradi pandemije, tako na šolski kot na akademski ravni. Ovunque si è cercato di attivare una rapida risposta attraverso le piattaforme educative informatiche, le quali hanno... Povsod so skušali vzpostaviti hiter odgovor preko informacijskih izobraževalnih platform, ki pa so pokazale ne samo izrazito neenakost vzgojnih in tehnoloških priložnosti, ampak da je zaradi zaprtosti in tolikih drugih že obstoječih pomanjkljivosti veliko otrok in mladostnikov zaostalo v naravnem procesu pedagoškega razvoja. Secondo alcuni recenti dati di agenzie internazionali si parla di catastrofe educativa. Un po' forte. Po nekaterih nedavnih podatkih mednarodnih agencij govorimo o vzgojni katastrofi. Sicer nekoliko močan izraz, toda o vzgojni katastrofi govorimo zaradi približno 10 milijonov otrok, ki bi lahko bili prisiljeni zapustiti šolo zaradi gospodarske krize, ki jo je povzročil koronavirus. Aumentando un divario educativo già allarmante. To pa je še povečalo že tako vznemirljivo razliko o izobraževanju s preko 250 milijoni otrok v šolski dobi, ki so izključeni iz kakršnekoli izobraževalne dejavnosti. Davanti a questa realtà drammatica, sappiamo che le necessarie misure sanitarie saranno insufficienti se non verranno accompagnate. Ob tej dramatični resničnosti vemo, da potrebni zdravstveni ukrepi ne bodo zadostni, če jih ne bo spremljal nov kulturni model. Te razmere so povečale zavest, da je potrebno razvojnemu modelu vtisniti preobrat. Affinché rispetti e tuteli la dignità della persona umana, esso Če dovrà hočemo, da bo spoštoval in ščitil dostojanstvo človeške osebe, bo moral izhajati iz priložnosti, ki jim planetarna soodvisnost ponuja skupnostim in ljudem, ko skrbi za naš skupni dom in varuje mir. La crisi che attraversiamo è una crisi Kriza, ki jo doživljamo, je splošna kriza, ki je ne moremo zmanjšati ali omejiti na samo eno področje ali območje. Je splošna. Il Covid ha permesso di riconoscere in maniera globale Covid nam je omogočil, da smo na globalni ravni spoznali, da je v krizi naš način razumevanja resničnosti in vzpostavljanja odnosov med nami. In tale contesto vediamo che non bastano V tem okviru vidimo, da ne zadoščajo ne poenostavljeni recepti in prazen optimizem. conosciamo il potere trasformante dell'educazione. Educare è scommettere e dare al presente la Poznamo preobražujočo moč vzgoje. Vzgajati pomeni staviti in sedanjosti dati upanje, ki razbija determinizme in fatalizme, s katerimi se hočejo sebičnost močnega, prilagodljivost šibkega in ideologija utopista velikokrat usiliti kot edina možna pot. Educare è sempre un atto di speranza che invita alla copartecipazione e alla trasformazione della logica. Vzgoja je vedno dejanje upanja, ki vabi k sodelovanju in preoblikovanju sterilne in hromeče logike brezbrižnosti v drugačno logiko, ki bo sposobna sprejeti našo skupno pripadnost. Se gli spazi educativi si conformano oggi alla logica della sostituzione e della ripetizione e sono incapaci
Če se vzgojni prostori danes prilagajajo logiki nadomeščanja in ponavljanja, ter so nesposobni porajati in kazati nova obzorja, kjer bi gostoljubje, medgeneracijska solidarnost in vrednota presežnosti osnovali novo kulturo, mar ne bomo zamudili tega zgodovinskega trenutka? Siamo anche consapevoli che un cammino di vita ha bisogno di una speranza fondata sulla solidarietà. Zavedamo se tudi, da življenjska pot potrebuje upanje, ki sloni na solidarnosti in da vsaka sprememba zahteva vzgojno pot, da se vzpostavijo novi vzorci, Capace di rispondere alle sfide ki bodo sposobni odgovoriti na izzive in nujnosti sodobnega sveta, ki bodo sposobni razumeti in najti nove rešitve za zahteve vsake generacije in ki bodo sposobni dati razcvet sedanjemu in jutrišnjemu človeštvu. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo. Verjamemo, da je vzgoja ena najbolj učinkovitih poti za humanizacijo sveta in zgodovine. Vzgoja je predvsem vprašanje ljubezni in odgovornosti, ki se v času prenaša z generacije na generacijo. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte Vzgoja se torej ponuja kot naraven protistrup individualistični kulturi, ki se včasih izpridi v pravi kult jaza in v prvenstvo ravnodušnosti. il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle Naša prihodnost ne more biti delitev, osiromašenje sposobnosti misli in domišljije, poslušanja, dialoga in medsebojnega razumevanja. To ne more biti naša prihodnost. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo. Danes je potreben prenovljen čas vzgojnega prizadevanja, ki mora vključevati vse sestavine družbe. Ascoltiamo il grido delle nuove generazioni che mette in luce le Prisluhnemo kriku novih generacij, ki osvetljuje potrebo in istočasno spodbudno priložnost za prenovljeno vzgojno pot, che non giri lo sguardo dall'altra parte, favorendo ki pogleda ne bo več obračala proč in bi dajala prednost hudim socialnim krivicam, kršenju pravic, hudi revščini e in človeškim zavržencem. Si tratta di un percorso integrale in cui si va incontro a quelle situazioni Gre za celovito pot, na kateri gremo naproti tistim situacijam osamljenosti in nezaupanja v prihodnost, ki med mladimi porajajo depresijo, odvisnosti, nasilnost, verbalno sovraštvo in pojave ustrahovanja. un cammino condiviso in cui non si resta indifferenti di fronte alla piaga delle violenze. Gre za skupno pot, na kateri ne ostajamo ravnodušni pred rano nasilja in zlorab mladoletnih, pred pojavi otroških nevest in otrok vojakov, pred dramo mladoletnih, ki so prodani in zasužnjeni. A ciò si unisce il dolore per le sofferenze del nostro pianeta. Temu se pridružuje bolečina zaradi trpljenja našega planeta, ki ga je povzročilo izkoriščanje brez glave in brez srca, ki je povzročilo hudo okoljsko in klimatsko krizo. Nella storia esistono momenti in cui è necessario prendere V decisioni zgodovini obstajajo trenutki, v katerih je potrebno sprejeti temeljne odločitve, ki ne vplivajo samo na naš način življenja, ampak zlasti na določen položaj pred možnimi prihodnimi scenariji. nella presente situazione di crisi sanitaria, gravida di sconforto e smarrimento. V trenutnih razmerah zdravstvene krize, ki je polna obupanosti in zbeganosti, verjamemo, da je čas za podpis globalnega dogovora za mlade generacije in z njimi, che impegni le famiglie, le comunità, le scuole e le università ki naj vključuje družine, skupnosti, šole in univerze, ustanove, religije, vladajoče in celotno človeštvo pri oblikovanju zrelih osebnosti. Oggi ci è richiesta la parresia necessaria per andare oltre visioni estrinsecistiche dei processi educativi,
per superare le semplificazioni. Danes se od nas zahteva jasna beseda, ki je potrebna, da gremo onstran nebistvene vizije vzgojnih procesov, da bi presegli pretirane in poplitvene poenostavitve o koristnosti, o rezultatu, torej standardiziranem, o funkcionalnosti in birokraciji, ki vzgojo mešajo z izobraževanjem in nazadnje atomizirajo naše kulture. Piuttosto ci è chiesto di perseguire una cultura integrale, partecipativa e poliedrica. Ci serve il coraggio di generare Od nas se prej zahteva, da sledimo celostni, soudeleženi in raznovrstni kulturi. Potrebujemo pogum, da bomo ustvarili procese, ki bodo zavestno prevzeli obstoječo razdrobljenost in nasprotja, ki jih dejansko nosimo s seboj. Pogum, da bomo na novo ustvarili tkivo odnosov v prid človeštva, ki bo sposobno govoriti jezik bratstva. Il valore delle nostre pratiche educative non sarà misurato semplicemente dal superamento di Vrednosti naših vzgojnih praks ne bomo merili samo z opravljanjem standardiziranih preizkusov, ampak s sposobnostjo vplivanja na srce družbe in rojevanja nove kulture. Un mondo diverso è possibile. E chiede che Drugačen svet je možen in zahteva, da se ga naučimo graditi. To pa vključuje vso našo humanost, tako osebno kot skupnostno. Facciamo appello in modo particolare in ogni parte del mondo agli uomini e alle donne della cultura. Na poseben način pozivamo može in žene kulture, znanosti in športa, umetnike, medijske delavce na vseh koncih sveta. Naj tudi oni podpišejo ta dogovor. E con la loro testimonianza e il loro lavoro si facciano promotori dei valori di cura Ter svojim pričevanjem in svojim delom postanejo pospeševalci vrednot skrbi, miru, pravičnosti, dobrega, lepega, sprejemanja drugega in bratstva. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci governano. Sarebbe infantile. Ni treba vsega pričakovati od tistih, ki nam vladajo. To bi bilo otročje. Uživamo v prostoru soodgovornosti, ki je zmožen začeti in roditi nove procese in nove preobrazbe. Dobbiamo essere parte attiva nella riabilitazione. Biti moramo dejaven del v rehabilitaciji in podpori ranjenih družb. Oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni. Nahajamo se pred veliko priložnostjo, da pokažemo, da smo bratje, da smo drugi usmiljeni Samarijani, ki sprejemajo nase bolečino zaradi porazov, namesto da bi podpihovali sovraštvo in zamero. Un processo plurale e poliedrico, capace di coinvolgerci tutti in risposte significative. Gre za množičen in večplasten proces, ki nas je sposoben vse vključiti v pomenljive odgovore, kjer se bodo različnost in pristopi znali uskladiti za iskanje skupnega dobrega. Sposobnost ustvarjanja harmonije. To danes potrebujemo. Per questi motivi Iz teh razlogov si osebno in skupaj prizadevajmo. a mettere al centro di ogni processo educativo formale e informale la persona, il suo valore, la sua dignità, per far Da v emergere središče vsakega formalnega in neformalnega vzgojnega procesa postavimo osebo, njeno vrednost, njeno dostojanstvo, da se pokaže njena lastna posebnost, njena lepota, njena enkratnost, istočasno pa njena sposobnost biti v odnosu z drugimi in z resničnostjo, ki jo obdaja, ko zavrača tiste življenjske sloge, ki dajejo prednost širjenju kulture odmetavanja. Secondo, ad ascoltare la voce dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. Drugič, za poslušanje glasu otrok in mladih, ki jim posredujemo vrednote in znanje, da bi skupaj gradili prihodnost pravičnosti in miru, dostojno življenje za vsakega človeka. Terzo, a favorire la piena Tretjič, da bomo pospeševali polno soudeležbo deklic in deklet pri vzgoji. Quarto, Četrtič, da bomo v družini videli
prvega in nepogrešljivega vzgojitelja. Quinto, a educare Petič, da bomo vzgajali in se vzgajali za sprejemanje, ko se bomo odpirali najbolj ranljivim in odrinjenim. Sesto, a impegnarci a studiare per trovare altri modi di intendere l'economia, di intendere la politica. Šestič, prizadevali si bomo za študij, da bi odkrili nove načine razumevanja ekonomije, razumevanja politike, razumevanja rasti in napredka, da bi vse to bilo v resnici v službi človeka in celotne človeške družine, z vidikom celostne ekologije. Settimo, a custodire e coltivare la nostra casa comune, proteggendola dallo sfruttamento. Sedmič, da bomo varovali in skrbeli za naš skupni dom, ko ga bomo obvarovali pred izkoriščanjem njegovih virov, tako da se bomo odločili za bolj trezen življenjski slog, ki bo naravnan na čim bolj popolno rabo obnovljivih virov energije in bo spoštljiv do človeškega in naravnega okolja po načelih subsidiarnosti, solidarnosti in krožnega gospodarstva. Cari fratelli e sorelle, con coraggio vorremmo impegnarci, infine, a dar vita. Dragi bratje in sestre, pogumno si hočemo končno prizadevati, da bomo v svojih izvornih državah vzpostavili vzgojni projekt, tako da bomo vanj vložili svoje najboljše sile ter začeli ustvarjalne in preobražajoče procese v sodelovanju s civilno družbo. In questo processo un punto del riferimento è la dottrina sociale. V tem procesu je oporna točka družbeni nauk, ki ga navdihujeta nauk razodetja in krščanskega humanizma in se nam ponuja kot trden temelj ter živ izvir za odkrivanje poti, ki jih moramo prehoditi v sedanjih izrednih razmerah. Un tale investimento formativo basato su una rete di relazioni umane e aperte dovrà assicurare a tutti. Takšna vzgojna naložba, ki sloni na mreži človeških in odprtih odnosov, bo morala vsem zagotoviti dostop do kakovostne vzgoje, ki bo na višini dostojanstva človeške osebe in njene poklicanosti v bratstvo. È tempo di guardare avanti con coraggio e con speranza. Pertanto ci sostenga la convinzione. Čas je, da pogumno in polni zaupanja zremo v prihodnost. Zato naj nas podpira prepričanje, da je v vzgoji seme upanja. Upanja na mir in pravičnost. Una speranza di bellezza, di bontà. Upanje na lepoto in dobroto. Upanje na družbeno harmonijo. Ricordiamo, fratelli e sorelle, che le grandi trasformazioni non si costruiscono a tavolino. Spomnimo se, bratje in sestre, da se velike spremembe ne zgradijo za mizo. Ne, obstaja arhitektura miru, ki se je udeležujejo različne ustanove in osebe družbe, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi, a ne da bi kogarkoli izključevali. Così dobbiamo andare avanti noi, tutti insieme, ognuno come è, ma sempre guardando. Tako moramo iti naprej, vsi skupaj, vsak, kakršen je, ampak vedno skupaj s pogledom naprej, proti tej zgradbi civilizacije sozvočja, edinosti. Dove non ci sia posto per questa cattiva. Kjer ne bo prostora za nobeno hudobno pandemijo kulture odmetavanja. Hvala.